بله یعنی براستی گلک کارین گرینگ هاتن مشاندن نها اساسی یعنی وکو پارتیه کی سیاسی لروجاوای کردستانه دناو ریفبریا خسرده ام پر بگرینگی ما خواست ام وی پیواژویا دموکراتیک به تایبەت هەڵبژارتنên مەجلیسا و کۆمینا یا گول پێش کەتن ji bo em serkefti wê nabidin meşandin hema piştî kongrê bi demekî nêzik em ketin vê pêvajoyê de û qonaxekî giring bû tiştekî nû bû li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê li gelek herêma bi fermî hilbijartin û hinek hêzên navnetewî jî bi rengekî xêr mübaşer çavderîkî wana hebû li gel vê ji wê û bişûn vê jî yani em rastî êrişên pir giran hatin taybet ji aliyê faşîzma dewleta Tirk vil hember vê bi rihê berxwedanê amadekirina gel rêxistinekirina gel di nava tekuşînê de çi di berxwedana Serdemê li Efrînê be çi berxwedana Rûmetê li Serêkanî û girî spî vê dawiyê bi giştî di nava vê qonaxê re em derbas bûn û me karî di nava gelê xwe de rih û îradeya berxwedanê ya serkeftinê û xwedî derketina li nirx û destkeftiyên şoreşê de astekî mezin de em pêk bînin helbet ne em bi tenê bûn lê rolekî mey giring di nava vê tekuşînê de hebû li gel hêz û aliyên siyasî yê dîtir ji alîkî dîvê em partiya yekemînin got li karin bêjin li rojhilata navîn bi giştî wek sîstema hevserokatiyê me li pêş xistiye divê van di salana de jî di tekuşîna azadiya dijin de di sîstema hevserokatiyê de ji bo ku xebatê jin hîn bêtir li pêş bikevin tekuşîn û xebatekî giring hat meşandin divan di sala de me kongra jin damezrand û meclisa jin hat damezrandin meclis cuda jî kongra ciwana meclisa ciwana hat damezrandin evana pêngavên nû bûn di aliyê rêxistinekirina civakê de û bi taybet hêzên pêşengiyê vê civakê wekû jin û ciwan di aliyê siyasî diplomasî de jî em partiyekin di nav Sosyalîst Internasyonalê de di qonaxên got êrişên dagirkeran bi taybet dewleta Tirk li ser herêmê me demê giçê dibûn di nava wê de me dikarî tekuşînekî bikin û ew sazî bigî helwestekî li hember van hewldanên dagirkeriye û guhertinên demografiyê giçê dibin dervî wê bi giştî dost û hevalên me alîgirên me ji netew û yanî netewên dîyê got di cîhanê de hene danûstandinê me berdewam hebûn bi taybet di qonaxa herî dawiya şerê Serêkaniyê û girî spî de ji bo piştgiriya vê berxwedanê xwedî derketina li rûmeta mirovatiyê gelên cîhanê û dostên me li hemî derê di nava tekuşînekê de bûn di nava berxwedanekê de bûn di nava çalakiyên civakî de bûn ev helbet yani şoreşa Rojava bi giştî û destkeftiyên vê şoreşê û numuneya şoreşa jin ya gol Rojavayê Kurdistanê li pêşketiye di do numuneya jiyana hevbeşiyan gelan ya gol vir pêşketiye tim û tim çavê dinyayê li ser vê derê bû em wekû partî xwedî rolekî giring di vê na de dibînin û em dibêjin riya me serkeftinê bi vê vigirê daye me karî gavnî giring bavêjin ev jî di bingehê xwe de bi çi vigirê dayê bi rêxistinekirina gel ya civakê û hişyarkirina wê ve û li ser esasê nirxên netewî nirxên demokratîk ê gelan em gihiştin roja îro ji vê bişûn vê jî em ê wilo dewam bikin di asta Kurdî de li Bakur Rojhilatê Sûrî bi taybet Rojava û di asta Sûrî de gavên we kar û xebatê we di vê mijarê de hebûn niha yek destpêkê me bi partiyên got di nava rêveberiya xweser de cî girtine 22 partiyên Kurdî me karî em wekû şêwerekî Kurdî hevbeş em bidin damezrandin û li gorî derfet û imkana û pêwîstiyê em dihatin cem hevdû me nîqaşê xwe dikirin dervî wê yek ji van mijarên giring ji bo van êrişên gotên ser me û qonaxa got Kurdistan giştî têrê derbas dibe bi taybet Rojavayê Kurdistanê û hewldanên dagirkeriyê got hene ji bo ku em wekû bi yek dengî yek helwestê wekû gelê Kurd li hember wê na bisekinin hewldanê me bi partiyên hevalê me re ê got em bi hevre tim tên cem hevdû çêbûn û em çûn bi partiyên perçediyê Kurdistanê re jî civiyan
من نرین و فکر خوشواره آنین زمان نرین وانجی ورگرتن گم چاو دکارین یکیتیان تویا کردستانی پک بینن بلکی ام صد نسر کفتی بون لی یعنی ام نگشتن قناغه کی داوی کنگره بیدام از راندن لی ام دکارین بیجن گاوه کی گرینگ بو و هیوین گلمه جبو یکیتیان تویا کردستانی هم بهتر بلندتر و ماستر دان مشاندن هری گرینگ پیواژوین یعنی انسیاتیفن گوجبوی یکیتیا هزین سیاسی کرد روجاوای کردستانی جی چه انسیاتیفی گل پیش کردن چه جالیه روشنبیرا بن جالیه کنگره نتویا کردستانی به جالیه فرمانداریا گشتی یا قصده به ام تم به نزیکاتی که ایجابی نزیک بون و تشتی کت سرملمه مخواست ام پیک بینن هلبت نرین و هلوست ما هنه درباره روشنگی هنه لی هری راست و ام دبینن اوه ام برجواندین گشتی ای نتوی ای دموکراتیک ام اساس بگیرن و هیویا ما اوه همی هز جی لگوری و نزیک ببین جبرگ نزیکاتین خلافی وینا اوه تم و تم درفت بدن گدجمن دستی خودری جناب ما بکن دوی چرچوه ده استخوازم داویه وی بجم یعنی قناعتم ده بتایبت روجاوای کردستانی پیواژوی اوا 19 ساله ده شورش روجاوای کردستانی بو نمونه کی جبو یکیتیان نتویا کردستانی جبرکو هر باجار کی روجاوای کردستانی بچل گورستان شهیدا بنره ته شهیدن ج پرچه دی کردستانی بدهم ببینه در وی عالیه دیتر جی یعنی نتوین دیتر بتایبت سر آستا سوریه اگرم بیشن پک هاتین جدا یکیتیا گود نافبر گلاند چه بویه بخوینه ایدی بویه یک هزن انترناسیونال گلک جد نوا و شورش دی گرتن و شهید بون جبوه براستی روجاوا بویه هیویه کی مازن جبوی تکوشینا آزادیه هم لسر آستا کردستان یعنی کردستانی هم جل سر آستا سوری و ناو دنگ خود جهان ده ودای